Kameme ya Wero FM muthenya Jonaru yatinda gukenanira na mashabiki baya banterete mwiteria no thimenti na ra mubango jo tuthunkume jajuretagwa ni munene wa Kagwi juguchemanite na mashabiki baba ndurene ya Kiorone. Mashabiki baba bara gutumiritie na wingi bakathite Kameme ya Wero bakiuga ni bakenagia na kuba umenyo mantu ne jamainge muthuri murioki na gutwatio uma mundu ne wejana ndene Wero FM 96.4 rumurerwae bila shaka mantu jakagireja kalio na nkamenya kuroba tugweta guko na bure aja Ujone munene Kagwi atongerete Kameme ka Wero FM 96.4 kukinya thokone marigo mwiteria ibwege sana kariba Kiorone market no tubagutugwa togeni batu Wero FM 96.4 rumurerwa miru tukuleterete mubango imoko imwe kuma bathokone je nkona yojoli ntobithongi ujo ni mukuleteri mubango juju mbitwa munene Gitonga wa Kagwi na tawithire bwetu njuma ya mbere kane muthia ndene ya mweri twita ndene ya thoko mwanya tumarukitu ni shabiki wetu wa mweri na shabiki wetu wa mweri juju no kumantereche mwiteria no tumite twijaja muroto jwa ndiungezi ni gutigira muthikirio mwe urwa chindite kiawa kiawe akuretera mwanka thokone yawe nikenda baguranirwa na thikiria bangi aya rungamana nde Pamela na kana kawa kali ndenda atugatungite na ruiko kamuiki getu na arua ka Wero FM mubango jo tuthunkume akine nkairwa kaewa kawe bumuringire no karuke mite kana getu go kaigwo runyere gwe go kaigwo thuku gwe ringe ni karukemi wow karukemi kange erua ndacinda karaoke Friday na igetumio kuona kiatho giki githiritu aja mwiteria Kiorone no ntubwakwa. Thank you. Ndauga nani ize nio maketie kwera nene mbumaira nkagura karigo kagura gatunda karuma kabisa andi ndi Wero na inkuonwa TV inkwaria rendio ne kabisa atante Wero ne na boka mona news ne athuraniri ni muthuri kinya babu buiterwa mundu ne ni Wero ne bore kabisa na jabona kanya kakuringiro rwimbo nene bari nkuma areri kikaimeni kana kinyikinyi na Florence Karani Babu ibonete kanya kakwambukira mut kuma kwa kampuni ya Premium. Amen. Betawasipe mbona kwenda Kristo. Yes. Ugoronte geta TV ya Wero. Drone ra ugo kethera we Kiorone. Yes. Ikenda sitaniria turunda tigana jange mbeze ya. Ibwega sana. Ejo ibwega sana. Thank you. Ibwega sana, thank you. Eyo ni Kavagara kuma konjo Milas mutujwa nkima ya kunenkera mtu onthe makainya ukathonko makuri na umithio so na ndio gechokera nja ukauga wauma kwa Wero FM goronge ule au no biejo antu bategete ibwega karibu sana na muthari mwe muno urumega kimo choke kainya garu magakima weto rugaga kima no kumenya kinywa ndawa igaita ngugero ibatere ibabokwa ibwega sana kathongo andi kwa muthikiria Wero FM 96.4 no igwatire kanya kairi Kameme gaka kakuja thokone yaku wite na mbere kuthigira kipindi gatuthunkume na ipindi bingi mwanya empenda Wero FM igotorita mugundune igatuikia Werone kabisa simple ewi simple ndaria na ankwena ndisa nduga asanteni na buthi na mbere kugwata Wero FM mbaru uratathikiria Wero FM kuma thaa ino wakinya nyomba ikira 96.4 asante kuma thokone mwiteria mutirirwa kangangi mbita muthuri muriuki